Televizija Pink oduvek bila ispred svih kada je u pitanju držanje pažnje gledaoca. Uvijek su se trudili da publici donosu ono što najviše vole, a to su ekskluzive, počevši od priča, programske šeme, pa sve do novinarskih i TV lica koje publiku vode kroz sve popularne formate. Upravo novo se priključilo ružičastom jatu, evo i o kome je reč. Milica i Željko Mitrović su dvojac koji ništa ne propuštaju slučaju, te se svim silama trude da najbolji tim okupe na Pinku. Svom pomenutom timu pridodali su još jedno ime, a to je Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, koji je i sam potvrdio da je prešao na Pink i time načinio jedan od značajnih transfera za sopstvenu karijeru. Sada je zvanično, od večera sam deo Pinka. Hvala Milici Mitrović na šansi da zablistam na malim ekranima. U narednim nedeljama očekujte ludilo. Ovo je tek početak jedne moje nove ere, napisao je novinar.